Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, si pangmayupayang tuto. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, malugod mo sanang lingusan ning yayampang mike kakaniting kafiestan, ning Nuana Virgen Maria, induning kapayapan at patulunan king maya papamaglakbe, alang-alang king panalangin na, mantabe sanang parati ke kami, ing grasya mo at kasaupan mo king oras ding kalipitan, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King ginuman tabe yake kayo, At keka antemore, itasyularing pusuyo, makatasno king ginu, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat tampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ingpurian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man naway pa, Diyos sa malugod, ampon maganaka. Ampat king kaganapan ning panahon, pepahayag ne ing malambat ng makasalikot a plano ning kaligtasan. Baning mabilog ayato, miyuman mi biye-biyeya, at mi kakapanayan ya kang Kristo ing bayong adan, at kang Maria ing bayong Eva, lintoya katatawlian ing umpisaning banal a kapulungan ning mikabus a ketawan. Pauliniting kalam mo ing kabilugan na lelangan, kambening upaya ning banal a espiritu, ibat king kamumulan, misunduya ing pamaglakbena, papunta king Paskuang alang-angga. Ulinita, ikamiman kambering anghel ampon banal, kakantamiya king metong mong siwala, ing dalit ning ligaya mo, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa ating metong lelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, at kingupayan ning banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal a kapulungan mo, pan kanita manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise daon niyang pangya king ikaligaya ning lagyo mo. Bulinita o ginong Diyos, kanitingaldo, king mipnong tulang pamanenaya, pagmasusyan miya ing panyatang ning Kristo mo. Layon tatas mila ring buntok mi, bantangal king pamangabos a malapit na,
Inyangeni kaming mapakumbabang manalangin. Palukob ampon pabanal mula king espiritu mo. Reting ain adarala ampon darawon ni Keka, ban magawalang katawan ampon daya, ning anak mo, Yeso Kristo ang ginumi, amen nabilin kaya kami king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang beging ni panganyayaya, kinwaning tinape, pe pasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ding daya ko. Ing daya ning bayo ang po nalanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ing gaganakan mi o mapamakalulungid pa, ing makaligtas ng pamaylasa, ampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng medye, ating pamaytas na banwa at layon makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang. Daraw niya keka bilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal na sakripisyo, baligdan meng mipnong pakalulu, ing ayin ning banal a kapulungan mo. At kilalanan me ing midawon king Biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan, nabirian mo kaming misut keka. Ikami mi pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mga langanggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna, kambe ding nuwa na Virhen Maria, kapilanman, ay induling Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, ding nuwan mong apostol, ampon maligaya mong martir, kambe ng Santa Ana at San Joaquin, at ting sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang aining pangasut mi keka, pasulungan na yung kapayapan ampon kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan me sana, king kasalpantayanan ng ponglugod, ing banal akapulungan mo, akasalukuyan maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo, Ileo, ing papami at Florentino, ing obispumi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, at ding sablang tao ay kuanang tinipon ning anak mo para keka. O mapamakalulungid pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo la mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayangon na biye, at ding sablang keka may matula, ampon memon na ketiking yato. Malugod mo lasan ang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na.
pagkalubmo, king yatu, ing sablang bage, mayap. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagumning banalay espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Maustam nga ni king ipa karingamanong tiro na kekatamu, ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapang king panahon mi. Banking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na,
ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emulasan na babalikdan ding kasalanan mi, ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man ke kayo. At keka antimori. Ipakita mo ngeni, kibika kami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad ning kordero ning Diyos, ni milalako, king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Atinta mo pong second collection para king pagawang APBA building ning kakatamong parokya. Salamat po. Purihan kita, O Ginoo, o matagumpen, Diyos at arinig. Pakanuloy bakit kami, at mayunggayanain ang kanmi. Maya pabeng po kay katamungan. King lagyo na po ning konseho pastoral, king kay katamong bisitas. Payabot mi po ing maragula kapasalamatan, king kay katamong pakamala na kura paroko, Reverend Father Jesus B. Layog Jr. Palakpakan tayo po yaman. King tama ni muna na, king tauling misa parangal, king Nuestra Señora de la Paz, ibiyang biyahe. Antimurin, pasalamat tamo naman po karinganggang ni Goper, kilubning siya maraldo. Ding migsadya king fiesta. Ding mialiwang mandated organization at ding kayabe king fiesta committee at ing barangay council na ning Santa Maria. Ding pamilyara ring bukad at dison, at ding pamilya ng Dr. Renato Basilio, king pamamiyerang kasaupan, king pamangayak, king kekatamong altar at karingkaro. Ding team ng robot, apani muna ng Consial Elgin, dakala salamat po kay kayo. Palakpakan tala po. At higit king sabla, pasalamat tamo king apong Ginoo, king pamamilatanan na nindong birhen, ing milabas na naman, ing kayang kapiestan, at miglapo ing grasya king balang metong at metong kekatamon. Kayari na po ning misa, lumwalya po ing prosesyon king paglimbunan. Pasalamatan tala naman po, ring kapatid tamo, ing konseho pastoral na ning San Nicolas, ing sepunilog king pandalo ng Apong Kulas, king prosesyon at pamandalo na king bisitas ng Apong Maria. Ing konseho pastoral na ning Santa Lucia, king pandatang na naman po keti king katamong baryo, ing Apong Lucia, amakyabe king prosesyon. Palakpakan tala po rin nga itong konseho. Kaya kayo nga po, dakal at dakala salamat. We love you all. Talakad tamo po. Manalangin tamo, O Ginoo, ing grasyang yatad na kay kami niting sakramentong kay ba't mi pamong tinggap, mantabi at manatili sana king kay kabaning pamaglakbemi ket isulip, alang-alang karing panalangin ning duwa na birhen, ning kapayapan at maya papamaglakbe, makapibiyebye kami sana king katuliran ng pong lugod, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Inginuman tabe yake kayo. at keka antimoril. Ido ko na rin buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ing Diyos sa malugod at may bisang manghabos king ketawan king kapamilatan ning anak, abate ning Nuan na Virgen Maria, papangayin tulira na kayo sanang tilabis-labis ng bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana king sablang penandit at numan ka rin ing pamanampun ning Nuan na Virgen, ngayon king kapamilatana, pengayin tuliran niyang tinggap mismong panibatan ning biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayang pagmasusya ning fiesta na, kambening mayubo yung depusyon, mantabe sana kaya kayo ing tula, ampon kapayapan, apapangayin tulid kaya kayo, king ablas karin banwa. Amen. Bendisyon na kining Diyos sa lubos mayupaya, ing ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daune umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Viva Apong Maria! Viva! Nuestra Señora de la paz y del viaje que habla,
Si Urong, Urong pa. Yan, okay na si. Oops, kapag ya. Si. Ating ba dekel ko? Oo, ating isa. Si, hindi kayo mangulit yung kami sa likod sa namin. Pero kasi hindi namin. Digit yan. Di mo, lumiyaya, no?
Every other day is ba? Nakalimuan. Sumitsure ka siya, saglit. Tayo ka mo tayo, di ka upload. Kaya sumitsure ka rin siya na. Wala kinatadala ni puso na na. Kinatadala ni puso.
ikot lang dito yan. Alam mo naman, uwi ka na. Par, at ko wag ito, okay? Sabi mo sana ka rin, nice, dumuro lang ito ng elementary. Ano maripin? Sana lumaki yung bata sana lumaki yung bagay. Kaya baka tabang ko ninyo, baka benta. Tagunin. Maglimbo, no? Putot niya naman limbo. Tagunin mo po. Palabasan tayo, ma'am. Palabasan
labas. Ala ya rito. Aliyah po. Ayan, may pabingi po kaya katamo nga, ning limbon na po ning kapiesta na nga pong Maria, kiniya mo pong pipaglimbonan king gurot bisitas. Yung kasalukuyan po, tsuta na po king crossing at pabalik na po bisitas. Kaya tabi no po nga pong Maria, ding patulo na ning Barrio San Nicolas, ya pong Kulas, Barrio Kalinan, ya po Santa Lucia, ya po San Jose at kaya katamo patulo na niya po. Omar. Hi Ate Jo. Church duties. Hi sir, siglan sir. Big Eri. Naka-live ko rin dito. Magbatalyan na rin, may nakita. Oh yeah. Dimdam na kami.
Viva Ako Maria! Viva Ako Maria! Viva Reina del Cielo! Viva Ako Maria! Viva Reina del Cielo! Makapantay ito namin. Ay, doon Han, may ano, fireworks.
sabihin kayo mga buwan. Ano? Kujot. Game batalya. Nanamungan din. Palami ni Kulo. Ano? Ito. Ano yan? May ako yan. Hindi na, tapos na. Ba't ang tagal? Ako lang nag-send pick up niya. Ha? Ako nag-send pick up. Gandang break na partner sa Habang. Magkano Paano man ako? Sige na naman lang tayo kay budget. Sabi lang.
ginanyan ako. Sabi na sinin mo sasalta ko. Dili di ata kita bumakbo. Ano dedalan? Awal pinara na bahay amanan. Yari na po, yung limbon na po ng Apong Maria King Kapiestan. Kasalukuyan po at syuta na po kining bisitas para king fireworks display. Kasi bayo po, yari na po yung limbon ng Apong Maria Kapiestan. Pasibayo po yari na po yung limbo ng Apong Maria. O, ini po yapong kulas. Ito na yapong kulas. May pabengi po hindi katamong malingap at malugod ang kapitan na Viva!
May pabingin po yung katabungan. Yan po, yan na po pupusan. Ingat na Malang Bayo 2026. Viva Abo Maria! Viva! At yan po, magkinandaman tayo kay Matapang Manilap at Malugod. Mega Makisana, Honorable Maricela po at Salasati. Palakpakan tayo po. At hindi po, sabi-sabi na ako po mag-countdown para hindi katamong fireworks display. Fireworks display, guys! Guys, fireworks display. Happy New Year! Yan! Ayan na! Uy, shoutout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Yan na. Puputok na. Wala na doon? Yan ang modal? Tara po. 20. Po, maka-live kami po. Pagkaroon di Jebs. Ano yun? Ano niya ba doon? Happy Fiesta! Wait, sumiya kasi yan. Website yan kayo. Yan. Viva Abo Maria! Viva, viva Abo Maria! Guys! Na guys! Kurit! May palat niya doon. Pa, part 3 na yan. Part 3. Part 3 guys.
Wait, there's more. There's more. Ako na, kaya pa. Wow! Uy! Uy, baka mababalapin. Uy! 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 Good job! Saka tinatawagan mo siya. Kaya mga sibag namang KBS, oh. Yan. Kaya mga sibag namang KBS, guys. Di po yung naisa ng KBS. Yay! Kandila, kandila. Tarak mo ba? Tarak mo ba? Wait lang. Ito mo na. Sama-sama mo tatlo ngayon. Live tayo, guys. Taas mo, taas mo. Taas mo, taas mo, taas mo. Dribble boy, dribble. 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 Yan na. Live. Live, live more. Kaya mo lang. Kaya mo dyan. Kaya mo dyan. No. Sabi mo na natin. Video natin yan. Uy, wag mo na yun. Guys, live. Live.
Vlogger. Ano? Media. Media group. Walls Media Group. Santa Maria Media Group. Santa Maria Media Group. Control viewers. Sorry, tapos na. Oo, sige. King